metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Woteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwa 12 2019. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeje ko zafashe umwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR Shimimana Asifiwe Manudi mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu ntuki. Il est important parce que il est ntambaye kuko ni cegera cy'umukuru w'umugwi udasanzwe w'abagwanyi ba FDLR, umugwi bita CAP n'umugwi kizigenza. C'est ça même l'unité d'élite. FDLR seyo ubwayo iravuga iki kuri aya makuru? Ayo makuru niyo ubwo dongo yari Goma muri kadire yo kwivuza, ubwo yarasanzwe afite ako ka permission ko kujya kwivuza, ubwo niho yafatiwe. Mu kuvugurura uburyo abaganga bavura abanduye agakoko gatera indwara ya sida mu Rwanda, ubu harimo kugeragezwa uburyo bushya bw'urushinge kandi ngo bukora kurusha ubusanzwe. Murumva uko buzakora muri aya makuru. Ntibibagirwe kandi n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore muri ibi biganiro wowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose ni mukanya nyuma yuko Florentine Kwizera tuyejejeho andi makuru ya BBC avugwa ku isi. Urakoze Prudence. Yahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka uriko urigira hamwe ikibazo cyo kuraba nimba bashobora gukura icizere kuri Perezida Donald Trump mu gutegura urwandiko rubisaba. Inkuru ya Damian McGuinness mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Abashinjacyaha bo mu Budage bavuga ko bafite gihamya yuko Uburusiya ari bwo buri inyuma y'urupfu rw'umuntu ukomoka muri Georgia wiciwe i Berlin mu kwezi kwa 8. Ubudage buzirukana abakozi babiri. Muradutunga kuri iyo nkuru. Nariko ndababwira yuko umugwi w'inamashinga mateka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanguye kwigira hamwe ikibazo cyo kuraba nimba botegura urwandiko rwo gukura icizere kuri Perezida Donald Trump. Yagize rero ko yashatse kuzibira ibikorwa by'ubutungane n'ivy'inamashinga mateka, akanatera ubwoba ivyabona hejuru yo gusaba Ukraine kumufasha kwivanga mu matora yo mu 2020. Abantu 4 b'abanyamategeko nibo bariko barumvirizwa. Urongoye umugwi w'abashinga amateka b'aba Republika Kevin McCarthy akavuga yuko abademokrate atavyagirije bafise bihagije. Trump ubwiwe yavuze yuko amatohoza ari karakogwa ko atafatiro agira ari ukumuhama gusa, akaba yarananse no kugamburukira umugwi uri kurakora ayo matohoza. Umunyamabanga mukuru w'urwego rujejwe kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika OTAN avuga yuko ibihugu birugize byashoboye guhuza kuvyo bitumvikana ko nako kare bijanye no gukingira Polonye n'ibindi bihugu vyo mu karere ka Baltique. Imbere y'inama igira 70 y'ugo rwego iri kibera hano Londres, Turkiya yari yasayanse gushigikira integuro ya OTAN, kiretse ngo ivyo bihugu vyemeye gufata abagwanyi b'abakirde bo muri Syria nk'umugwi w'iterabwoba. Mukaba muzi yuko abo bakirde bahoze bafatanije na OTAN mu kugwanya umugwi wa Islamic State. Dan Stoltenberg avuga yuko kubona bumvikanye ari kimenyetso c'ubumwe, ariko umunyamakuru wa BBC akavuga yuko ubwo bwumvikane bwabaye mu nzira yo kwemera yuko iyo nteguro ibandanya gutunganywa. Inama y'uno munsi rero yashigikiye kandi itangazo ritera ivyatsi ibikorwa by'ubusotoranyi bw'Uburusiya, rikanagaragaza nako umwitwarariko w'ububasha bw'igihugu c'Ubushinwa ngo ukomeza kuduga mu buryo budahengeshanya. Sentare yo muri Senegal yahanishije umwaka w'igifungo umukuru
w'ishure rya Gikoroane kubera gushira abana ku munyororo ni igihano ariko kitashotse gishigwa mu ngiro. Serinye Kadime Ngeye akaba yahanywe ari kumwe n'abandi bantu bane b'abavyeyi ndetse n'ucura ivyuma vyakoreshejwe mu gukora iyo minyororo, bakaba batawe mu mvuto mu kwezi guheze igihe ifoto yerekanwa ku mbuga nkoranyambaga ibonekesha abana benshi bafise iminyororo ku maguru mu gisagara ca Njyanye mu buraruko bwa Senegal. Ico kibazo rero kikaba cateye kutavuga rumwe hagati y'abanyagihugu ba Senegal, aho bamwe bavuga yuko batari bazi yuko gushira abana mu minyororo ari n'icaha. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu France Christopher Castaner yateye ivyatsi inyifato yise ko ari y'abantu batagira ubwenge namba yo kuvogera imva z'abayahudi mu itongo ryo mu seruko hafi y'umuji wa Strasbourg. Bwana Castaner yifatanije n'abategetsi b'abayahudi ku ntatemwa ya Westhofen aho imva zigera kwijana byacapuwe ko ikimenyetso cakoreshwa n'abanazi, akaba yavuze yuko ari umugera w'ugwanko wavutse ku bantu badatahura kandi batinya abanyagihugu bene wabo bo mu bwoko bw'abayahudi. Bwana Castaner yatangaje ko hagiye kugururwa ibiro bijejwe kugwanya ugwanko ku rwego rw'igihugu bizoba bijejwe gutohoza kuri bene ivyo bibi. Mu mezi make ashize twashyizeho urwego rushinzwe gushakisha ababikoze bazamenyekana. Muri iki gitondo nanafashe icyemezo cyo gushyiraho ibiro byo ku rwego rw'igihugu bijejwe kurwanya urwangano, bikazafatanya n'umukuru w'igipolisi hamwe n'umujenerali majoro ukiri hano mu byumweru bike biri imbere. Ibyo biro bizatunganya iby'iryo perereza mu izina ry'igipolisi cy'igihugu, ku buryo nyine twanashyizemo imbaraga zacu zose. Bizareba ababi b'urwango ku bayahudi, ku bayisilamu, ku bakristo, ibikorwa ubundi byahashywaga n'igipolisi ku butaka bw'Ubufaransa. Igihugu c'Ubudagi cafashe ingingo yo kwirukana abarusiya babiri bahora bakora mu biro by'ubuserukizi bw'ico gihugu Ibehana, bakaba bakekwa ko uruhara mu rupfu rw'uwahoze ari umugaba w'abagwanyi b'abacecene. N'inkuru ya Damian McGuinness mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Abashinjacyaha bo mu Budage bavuga ko bafite gihamya yuko Uburusiya ari bwo buri inyuma y'urupfu rw'umuntu ukomoka muri Georgia wiciwe i Berlin mu kwezi kwa munani. Kubera ibyavuye muri iryo perereza, Ubudage buzirukana abakozi babiri b'ibiro biserukira Uburusiya. Zelimkan Kangochivli yarashwe mu mutwe ari mu busitani bwo gutemberamo i Berlin ari mu nzira agana ku musigiti. Yarwanye intambara yo muri Chechnya ari kumwe n'abiyonkoye ku Burusiya mu myaka y'1990 bituma ahinduka umwanzi w'icyo gihugu. Nyuma gato y'ubwo bwicanyi, umuntu ukekwa hibazwa ko yaba ari umurusiya yarafashwe, aho bivuga ko yageragezaga kujugunya mu ruzi rwaraho hafi imbunda yakoreshejwe. Guverinoma y'Uburusiya nta kintu iravuga kuri ibyo birego, ariko mu kwezi kwa munani yari yatangaje ko nta hihuriye n'ubwo bwicanyi. Turangirize mu seruko bwa Uganda ahari impungenge yuko abantu baharugwa mu mirongo boba bazibiranywe n'imisozi yabomotse biturutse ku mvura nyinshi. Abajeje intwaro mu karere ka Bududa bakavuga yuko inzu zitari munsi ya 200 zafuriranywe n'ibihomoka. Abantu nabo bakaba bamaze batandatu bikaba bimaze kumenyekana yuko aribo bahasize ubuzima, nayo abagera ku 50 baracarondegwa. Imyuzuri yatumye amabarabara adashobora kurengana, abashaka gutabara rero ntibashobore gushikira abari mu kaga. Muraruko bushira uburengero, imvura yatumye uruzi Nile rushwara ibarabara rinini rihuza uburengero n'ubuseruko bw'igihugu. Akarere ka Afrika y'ubuseruko kamaze iminsi kiziziwe n'imyuzuri n'isegenya. Abagera ku 200 nibo bamaze kumenyekana yuko bahasize ubuzima biturutse ku misozi yabavuguye ko canke kubatwawe n'imyuzuri, nayo abaharugwa mu bihumbi barataye ingo zabo. Prudent. Urakoze Florentine kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitangazo ry'icyo gihugu mu ngabo rivuga ko mu ijoro ryo kuwa mbere rihira kuwa kabiri zafashe Nshimiyimana Asifiwe Manudi wari umwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR muri Kivu ya ruguru.
bitangajwe nyuma y'uko kuva mu mpera z'ukwezi kwa 10 ingabo za Congo FARDC zatangiye ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse n'iya ruguru. Majoro Ndijike Kayiko, umuvugizi w'ingabo za Congo muri Kivu ya ruguru, yabwiye mugenzi wanjye w'i Nairobi Cyuzo Samba ko izi ngabo ziri gukora ibitero byimbitse ku mitwe iri muri aka karere ndetse ngo n'abandi bari mu mashyamba y'ibirunga. Atangira amubwira ko bafashe umuntu ukomeye muri FDLR. umuntu ahambaye kuko n'icegera cy'umukuru w'umugwi udasanzwe w'abagwanyi ba FDLR, umugwi bita CAP, umugwi uhambaye ujejwe gukora amatohoza n'ibindi bikorwa bihambaye, eka n'umugwi kizigenza. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a été arrêté? Kuba yafatiwe i Goma bivuze iki? Byaba se bivuze yuko bashegeshwe? Neutralisé quoi. Alors qu'il est les forces armées de la République démocratique du Congo. Muri kino gihe inteko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirakomeje ibitero imbere mu misozi ahari hasanzwe ari kure cyane. Inteko zacu zihambaye ziraho bari basanzwe bazi ko binyegeje neza kandi bafitiye ibibatunga n'ibindi bikoresho bifashisha. Ubu rero inteko zacu zidasanzwe zarashitse imbere mu ishyamba, zikaba ziriko zirasambura ibikoresho n'ibindi bintu byabo, byaba iby'abagwanyi b'interahamwe mbere n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho. Nico gituma bamwe muri bo bari kubarondera gutoroka igihugu mu ntumbero yo guhunga ukurikanura kw'inteko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntibibagire yuko hari umugambi uhambaye kurusha wo gufata uwo wese ashobora kurondera kurenga imbibe z'igihugu cacu. Icyemezo ni iki: uyu yariko aragerageza guhunga, inzego zacu zijeje iperereza zica zimuta muri yombi. N'umuntu hambaye niwo mu mugwi mutoya wo mu mugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR. Twiyemeje ko iki kibazo cy'umugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR uhera, abanyagihugu basubire kubaho atankomanzi. Qu'est-ce qui va arriver à none ikigiye gukurikira ni iki? Ese Nshimiyimana Asifiwe Manudi muramwohereza mu Rwanda cyangwa muramucira urubanza muri Kongo? La vocation de tout Rwandais qui se trouve illégalement. Umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni wo gusubiza mu gihugu ciwe umunyarwanda wese aba muri kino gihugu atabifitiye uruhusha. Murazi ko abagwanyi bafashwe n'inteko zacu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo canke abishikanye bose baciye bajana mu gihugu cabo c'u Rwanda. N'uyu biza gufata iyo ntumbero, ahubwo nibaza ko baza batanguye integuro yuko ajanwa. Je pense d'ailleurs que le processus déjà a été déclenché. Majoro Ndikije Kayiko, umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, yavuganaga na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo korera Nairobi. Nyuma yo kumva ibyo rero twashatse kumenya icyo FDLR bivugaho, mvugana n'umuvugizi wayo uzwi nka Kure Ngoma, yatangiye ansobanurira niba koko ayo makuru yifatwa rya Asifiwe Manudi ariyo. Ayo makuru niyo ubwo dongo yari Goma muri kadire yo kwivuza, ubwo yarasanzwe afite ako ka permission ko kujya kwivuza, ubwo niho yafatiwe. Iyo uvuze ngo yararimo kwivuza, yivuzaga iki? Ni uburwayi busanzwe, ngo yari afite ntuza iyo permission yo kujya kwivuza. Ushatse kuvuga ko yafatiwe ku bitaro rero? Yafatiwe i Goma, dongo ubwo sindatoza nanjye makuru neza, ariko icyo nzi nuko yafatiwe i Goma, dongo yari muri iyo kadire yo kujya kwivuza. Ariko none ko ingabo za Kongo zivuga ko iri fatwa rye ari ikintu kiri mu mugambi rusange wo guhumbahumba abarwanyi bose b'imitwe yitwaje intwaro aho ngaho muri ubwo burasirazuba bwa Kongo, mwebwe mubivuga ko iki byo ngibyo? Oya, ibyo ni ukwivuga ibigwi bitari byo. Ibyo ni ukwivuga ibigwi bitari byo. Nta operation yabaye komuteri, ahubwo dongo ni za ntuza ni gukoresha ntuza leta baba bafite dogosha droite, noneho umuntu bakamuransenya. Dongo ntabwo ari operation komuteri nk'uko bisanzwe ngo wenda urugamba rwabaye. Deja ubwo barivuga ibikorwa bakoze operation, ariko ntabwo ari bo. Ubu no makuru dufite nuko ngashobora kuba yamaze kugera mu Rwanda, ariko turacyakurikirana neza. Bavuze ko ingabo za Kongo ziravuga ko zifite umugambi wo kumwohereza ndetse n'abandi zizafata zikabohereza mu Rwanda ariho muturuka mwese. Ubwo ibyo birumvikana, ariko nyine ubwo urumva nyine ubwo deje ubwo hita bikwereka nyine ko bari gukorana nabo. None ko abayobozi banyu bakomeje gutabwa muri yombi uko bucye uko bwije, abandi baricwa, ntabwo ibingibi bivuze ko imbaraga z'umutwe wanyu zarangiye?
ibyo ntaho bihuriye rwose. urugamba runywa amaraso, ubw'ibigwadongo bahuye n'ibibazo baragenda, abandi basigaye bagakomeza. ibyo ntabwo bishobora kuduca intege kuko urugamba rurakomeje, nubwo uwo muvandimwe agiye kandi ubwo n'abandi baracyagenda, memu na enemi n'abaratakaza. ubwo rero urugamba rurakomeje, ntabwo ibyo bishobora kuduca intege byo kuvuga ngo wenda ngo twakwirometa igihe kitageze. dongo ni ukuvuga ngo urugamba rurakomeje. iyo uvuze ngo bakomeje no kugenda, waba ufite ubwoba ko nawe ushobora kuba uzakurikiraho? none se urugamba ni urugamba rwose, nta gitangaje kirimo. none se icyangombwa ni uko waragiye ku rugamba wiyemeje kandi ufite impamvu zituma ujya ku rugamba. nawe kuvuga ngo nagenda, ubwo ni nk'uko n'undi yagenda, kandi n'ubundi ntabwo tuzatura nk'umusozi. icyangombwa ni uko ubuzi kuba urwanira ukuri. Ngoma, umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za FDLR mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ngo azi abategetsi bamunzwe na ruswa mu gihugu cye, ko ngo icyo akeneye ari ugukusanya ibimenyetso kugira ngo bacibwe urubanza. Aya magambo Bwana Museveni yayavuze nyuma yo kuyobora urugendo rw'ibirometero 4 rwo kwamagana ruswa mu murwa mukuru Kampala. Imihanda migari mu mujyi yari yafunzwe. Inkuru ya Catherine Byaruhanga mu ijwi rya Ferenga Kwaye. Umukuru wa Uganda Yoweri Museveni yamaganye abanya-Uganda hamwe n'abategetsi ba leta barya ruswa. Yabwiye isinzi ry'abantu yuko nubwo we ari umukire ko atigeze anyereza umutungo w'igihugu. Ubwo abari aho bari bamuherekeje muri urwo rugendo rwo kwamagana ruswa bahise bakoma amashyi. Ibitangazamakuru byinshi ndetse n'imbuga nkoranyambaga byahise byo bivuga yuko ari ukwiyamamaza kwa leta yagaragaje yuko idashishikarijwe no guhashya ruswa na gato. Benshi mu bashikiranganje begereye umukuru w'igihugu na bamwe mu bavandimwe be barezwe ruswa, ariko ni gake ubona bakurikiranywe cyangwa se bahamijwe ibyo byaha. Yewe ayo magambo yanababaje abantu bari bari mu murwa mukuru ariko kure y'ahantu umukuru w'igihugu yagiriye urwo rugendo, kuko hari hakajijwe umutekano cyane. Nta modoka yari yemerewe kujya mu mujyi hagati, harimo ndetse na za zindi zitwara abantu n'ibintu. Abantu benshi bafatiriwe muri roadblock zari zashyizweho, bituma bagomba kugenda n'amaguru, abandi bahitamo kwigumira imuhira. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook twumva unatureba. Jya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza. Saa moya ndabona z'ibirunta 13 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomereza mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Prudence Ngiyumva, nyuma y'aka karuhuko gato cyane. Mu kuvugurura uburyo abaganga bavura abanduye agakoko gatera indwara ya sida mu Rwanda, ubu harimo kugeragezwa urushinge rwasimbura ibinini abarwayi bafata buri munsi. U Rwanda ruri muri kimwe mu bihugu biri gukorerwamo igeragezwa ry'urwo rushinge. Muganga Sabin Nsanzimana uyobora ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku buzima Rwanda Biomedical Center aravuga ko igeragezwa ry'ubu buryo bw'inshinge rimaze umwaka rikorwa, kandi ngo ko rigeze ku cyiciro cya nyuma. Ngo kandi ikigamijwe ni ukorohereza abafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida, kandi ko ngo n'ako gakoko kazarushaho gukomeza kakurwanywa. Nimwumve uko muganga Sabin asobanurira uko ubwo buryo bushya bukora. Ubwo buryo bushya buri gukorwaho ubushakashatsi ndetse bigeze kure, bwitwa mu magambo y'icyongereza long acting treatment, ni ukuvuga ngo ni ubuvuzi bumara igihe kirekire. Urushinge rero ni bumwe mu ubwo buryo bumaze kugera ku gipimo cyiza, kuko hari imiti ibiri ubu ngubu imaze gushyirwa mu rwego rw'urushinge, umwe witwa Ripivirine, undi kitwa Cabotegravir. Ikaba rero iri kugeragezwa mu bihugu bitandukanye. U Rwanda narwo rukaba rufitemo uruhare mu buryo bwo kureba uburyo urushinge rutangwa ibyumweru 8, hanyuma umuntu atongeye gufata imiti mwaho hagati. Biracyari mu cyiciro cy'ubushakashatsi, ntabwo rurashyirwa ku isoko, ariko icyizere kirahari, kandi hari noneho no kureba uburyo byarenga urushinge bikajya no mu bundi buryo nk'udupira twashyirwa mu kaboko. Iyo miti yo mu rushinge hasigaye nk'imyaka ingahe kugira ngo ibe yatangiye gukoreshwa? Biragoye kuvuga ngo imyaka umuntu ayivuga ibarure, ariko umuntu agereranyije naho bigeze ku cyiciro kigezeho cy'ubushakashatsi, ubusanzwe ntibijya birenza imyaka hagati y'3 n'5 umuti utarashyirwa ku isoko iyo byageze ku iki cyiciro cya 4. Muri rusange se mwasanze urwo rushinge rukora? Rurakora, ndetse tunabona ko rushobora kuzakora neza kurusha ibinini, kuko hari igihe ibinini abantu babyibagirwa cyangwa bakaba bagifata nabi, cyangwa ikinini ubwacyo kikaba cyarabitswe nabi. Abantu bagiye bafata izo nshinge aho zakoreshejwe mbere,
mu bushakashatsi biragaragara yuko byabafashaga kugabanya virusi itera sida mu maraso yabo kurusha ubu buryo dusanganywe bw'ibinini. Urushinge rumwe mu byumweru 8 rushobora gusimbura ikinini kimwe buri munsi, ingaruka ni zihe? Twe tubona yuko ingaruka zishobora kubaho ni nk'abantu basanzwe bagira ikibazo ku nshinge. Hari abantu bashobora kubyimbirwa gato cyangwa umubiri ukaba wagira ikibazo mu gihe akiwuterwa, ariko bitandukanye noneho n'uwagira ingaruka z'ikinini buri munsi. Bigaragara rero yuko urushinge rufite ibyiza byinshi. Icyari cyaragoranye ni ukuba bafata dozi y'ibyumweru 8 abantu bakayifata umunsi umwe, ari nacyo ubu ngubu cyagezweho. Ibinini usibye ingaruka bishobora kugira biroroha kubifata, ariko urushinge ngira ngo bizakenera umuntu uzarutera undi. Ntabwo biragera aho umuntu ashobora kuba yarwitera, ubwo icyo nacyo kizakurikiraho nk'uko abantu basigaye bipima virusi itera sida batanabanje gukoresha amaraso. Navuga ko kizashimisha cyane muri iyi gahunda ni igihe tuzaba dufite rumwe rushobora guterwa nka rimwe mu mwaka, cyangwa se ka gapira nakubwiye ushobora gushyirwa mu kaboko. Ibyo nabyo biri muri uwo mushinga mugari wiswe long acting. Igiciro kizaba ari ikihe? Umuti ntajya ku isoko. Iyo miti ishyirwa mu nshinge akenshi ikenera gushyirwa mu byuma bizikonjesha cold chain cyangwa za frigo. Ibyo rero hari ukuntu nabyo byongeraho igiciro, ariko uyu munota ubu tuvugana ntabwo turagera ku icyo cyiciro abantu bavuga ngo bizaba bigura bite. Dr Sabin Sansimana yavuganaga na mugenzi wanjye Jacques Nitegeka. Noneho mpijambo Jean-Claude Mwambutsa Yves Bucyana nako mu kiganiro cy'imikino. Amakuru y'imikino nyahere muri Sekafa, urwego rushinzwe imikino mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba buratangaza ko ikipe ya Sudani y'Epfo nayo yivanye mu mikino ya Sekafa ku makipe y'ibihugu iteganyijwe kubera mu gihugu cya Uganda kuva kwa 6 tariki 7 z'uku kwezi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Sudani y'Epfo rivuga ko leta y'icyo gihugu itabahaye amadolari 20,000 yasabwaga mu kwiyandikisha. Andi makipe yivanyemo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ethiopia n'u Rwanda rwavuze ko rutazajya muri iyo mikino ya Sekafa ngo kubera impamvu za mikoro. Ubu rero ishyirahamwe rya Sekafa ryashyize amakipe mu matsinda 2 gusa aho kuba amatsinda 4. Itsinda rya mbere ririmo Uganda, Uburundi, Eritrea, Somalia na Djibouti. Itsinda rya kabiri rikabamo Tanzania, Sudani ya Ruguru, Zanzibar na Kenya ari nayo ifite icyo gikombe. Mu Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport imaze gutsindwa na Marine ibitego 2-1 Nyamirambo mu mukino w'irushanwa ry'igihugu ry'umupira w'amaguru. Mu yindi mikino yabaye Etincelle yatsinze Espoir i Rusizi ibitego 3-2. Ikipe ya Sunrise yanganyije na Bugesera 2-2, naho Muhanga itsinda Mukura igitego 1-0 kuri Stade Huye. Kuri ubu umukino ukomeye uri guhuza ikipe ya Rayon Sport na Police FC i Nyamirambo. Nkabibutsa ko ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo yanganyije na Gicumbi FC igitego 1-1. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza shampiyona irakomeza. Umukino witezwe cyane n'uhuza ikipe ya Manchester United na Tottenham, kuri ubitozwa na Jose Mourinho wirukanywe na Manchester United. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye ngo iki sheri ubu none hase yego sha none numva gashaka kunyisohokanira ngo iki Nyiramari ngwiki Nyiramarisa none se nitegura mitenza ariko sheri kuri ibintu umuntu uzamugirene reka tubishyire ejo ngo hituza kuyo saha rwose aho ujya ni he? Ni 12:45 kuri BBC. Sango mwayumvise rero mu kiganiro cy'abagore cy'uyu munsi Robert Patrick Misigaro araganira na Aline Berabose. Ni umukobwa w'imyaka 23 w'umunyarwandakazi, akaba ahagarariye urubyiruko mu kigo mpuzamahanga cy'ubugiraneza Concern mu Cyongereza. Ariko Aline aheruka hano i London aho yari yaje mu bikorwa by'icyo kigo, akorana ubukangurambaga mu cyo bise I Matter Initiative.
bugamije kugerageza guteza imbere umwana w'umukobwa mu birimo gufasha abakobwa batishoboye kubona ibikoresho by'isuku iyo bari mu gihe cy'imihango cyangwa se ubutinyanka mu kirundi. Afite kandi ngo n'ikiganiro cya radiyo yita podcast aho bavuga ku bintu bidasanzwe bitera ipfunwe abakobwa. Umva ikiganiro bagiranye. akenshi twagiye tuvuga ku bintu bijyanye n'ihohoterwa riba mu miryango cyangwa rikorerwa abakobwa. Twagiye tuvuga ese amashuri ibintu bijyanye na education twizemo uburyo imeze bijyanye n'ubuzima ukuntu umuntu aba yararezwe muhira. Urebye imiryango tugiye dukuriramo ndetse n'imyumvire yacu muri sosiyete igenda ihinduka, hakaba hari n'ibindi bintu by'imyumvire tuba dufite igaragara yuko iduhagarika kugira ngo dusobanukirwe ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko tutabiganiraho neza cyane. Breaking Silences yaje kugira ngo twisanzure nk'abakobwa, tugire ijambo, tugaragaza ibibazo duhura nabyo ndetse dusobanukirwe no ku giti cyacu ibibazo sosiyete yacu nyarwanda igenda icamo. Icyo kiganiro cyanyu podcast yanyu mukorana n'abandi? Ni njyewe n'umuntu umukobwa umwe dufatanyije witwa Dominique. Ikindi tugenda dutumira rimwe na rimwe bitewe n'ibintu turi buze kuganiraho. Hari igihe dushobora gutumira umuntu ubihugutsemo cyane, ariko akenshi aba ari twebwe babiri tukaganira ku bintu bidufitemo imyumvire ihagije. Mwumvirizwa n'abantu bangana gute? Biterwa na buri kiganiro icyo igishatse kuvugaho, ariko tuba turi hagati ya 500 na 700. Ariko Aline, si icyo kiganiro gusa podcast muremesha, hari n'ibindi mukora, murashaka kubitubwiraho gatoya? Nibanda cyane ubu ngubu ku bintu bijyanye n'umwana w'umukobwa. Mu bibazo rero twagiye tubona mu bintu bidindiza umwana w'umukobwa kugira ngo abashe kuba yakurikirana amasomo ye neza, abashe no gupiganwa muri classe nk'abandi bagenzi be n'abahungu, haba harimo ubuzima bw'imyororokere ya buri mukobwa. Twasanze ari abakobwa bageze mu gihe cyo kujya mu mihango abenshi bibabangamira kuko bitewe n'ahantu baturutse, cyane cyane abantu bavuye mu miryango itishoboye ko batabasha kubona ibikoresho bakoresha muri kiragi. Cyane cyane abagore barabyumva ko mu gihe cy'imihango ukeneye ibikoresho by'isuku ugomba kwifashisha, ariko kugeza ubu ngubu ibiciro biracyari hejuru ku buryo usanga hari abantu benshi bitewe n'ahantu baturutse batabasha kubibona mu buryo bworoshye. Noneho ugasanga abakobwa benshi basiba ntibajye ku ishuri mu gihe cy'imihango. Ni ukuvuga ngo buri mukobwa aba yasibye hagati y'iminsi 3 kuri 5 buri kwezi. Ukurikije n'uburyo amashuri areshya ubu ngubu nko muri secondaire, ni ukuvuga asiba hafi iminsi 36 ku ishuri kubera atabashije kubona ibyo bikoresho. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho mu gihe tuvuga ngo uburinganire bw'abahungu n'abakobwa muri shuri, ugasanga haracyarimo icyo kibazo cyo kuba bo bakiri inyuma, cyane cyane ko atari ikibazo kibaturutseho. Abo bakobwa rero mucyo mufasha gute? iMatter Initiative twebwe twibanda mu gutanga ibyo bikoresho ku buntu. Tufatanya n'abantu batandukanye kugira ngo tugure ibyo bikoresho tubibajyanire mu ishuri, so ntibazagira ikibazo cyo kubitekerezaho. Ikindi turimo turakorana n'ayandi organization kugira ngo turebe yuko guverinoma n'abantu bo muri leta bakuraho imisoro ku bintu bijyanye n'ibyo bikoresho. Uri ngaha London waje gukora iki? London natumiwe na organization yitwa Concern igiye ikorera mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi intego yayo ni ukurwanya ubukene ku isi hose. Nkaba nkora nka Global Youth Ambassador babo, ni ukuvuga ngo ninjye uhagarariye urubyiruko rwabo ku isi hose kugira nkangurire abantu bakiri bato kwinjira mu bintu bijyanye no gufashanya. So nkaba nari natumiwe kugira ngo mvuge muri conference yabo kuri icyo kibazo kijyanye no guteza imbere umwana w'umukobwa ndetse n'abagore muri rusange.
Aline bera bose waganiraga na Robert Patrick Misigaro ni nawe utugejeje ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu wa gatatu. Gusa niba ari bwo ugifungura inyakiramajwi yawe nakubwira ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeje ko zafashe umwe mu bayobozi b'umutwe wa FDLR, umutwe w'ingabo z'abanyarwanda zirwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi iharanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nishimiyimana Asifiwe Manu. Amakuru ushobora kongera kuyumva kuri bbc.com. Muraraharyana.